Pambiarsa kawentenan penyehat tradisional ring Jembrane, kauningin penyatusan diri. Nanging kantun akide sane maduwe surat izin utawi terdaftar pengobat tradisional utawi SIPT utawi STPT saking Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrane. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrane Dr. Imadi Dwi Payana Mausang anutien data war sekali tali 3 likur kauningin wenten langkungan samasan penyehat tradisional ring Jembrane. Nyanging saking penyatusan inucap wantah sawetara 3 diri sanes sampun madue SIPT, STPT utawi berizin. Selanturnya nih sani lianan durung madue izin sani nyarengang sawetara instansi sani mapaikatan lianan. Inggian anutin saking sorah kuagedan nyane wau kalih sane madue STPT miwah 314 durung madue izin. Penyehat tradisional soroh ramuan taler kauningin wenten 146 diri sane durung madue STPT. Rari sering sawetara fasilitas kesehatan sekadi puskesmas miwah rumah sakit umum negara pelayanan kesehatan tradisional taler Kasiagayang. Ringgenah irike Kasiagayang tenaga kesehatan tradisional sane madue sertifikat pelayanan kesehatan tradisional mekadi pijat refleksi aromaterapi miwah sane lianan. Selanturnya nih penyehat tradisional sane ngangge ramuan perizinan nyane taler nyarengang instansi skadi BPOM. Anutin saking Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Tradisional puniki kaselehin tur kaijen pembinaan saking Dinas Kesehatan. Surya Dharma Bali Pos Kuningayang.